Cerno men yo Allah duumimɓe e saakitugol goonga mazhab ahlul beyt e toriki Allah yo Allah hollu e yurmede makko nde yo wernu en ko aljanna makko sabu koko wonɗen e jinnude sabu koko wonɗen heɗade ɗi darsuji ɗum noon haray wakkutu sakkitol o nder jonde ɗo hay ko Alhaji Mouhammad Ali woni ko yewtanta en ɓe junnaɓe ɗo kamɓe kadi 40 minutes ko ɗum ɗo woni jerni e ɗen anndi noon wa fi hitanihi misk wa fi dhalika falyatanafasi mutanafisun haɗa heɓtoɗen hara ɓe marno tan hay dartoɗinoɗo on mo Seydou Amadou waɗɗo o e ngalamu daɗɗude tellement ko weli kono kay koko haalda senda ɗum waɗi mo kala enen waɗude ka haalduɗen ɗo joni haray Alhaji Mouhammad Ali Diallo nastaqbiluhu bisalati ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وعبد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي جماعة دوين يوتر لهدي جماعة يندي يا فقول نون دولا بمول موسى kono ande koye juulirde jooɗiren ko fiyalla jooɗiren ko weynata kon almuslimu fil masjidi kasamaki fil maa'i weyna wondema julɗo ka nder juulirde hino wawi wano ndinki e nder ndiyam ko walaade wodani. Bismillahi rrahmani rrahim thumma salatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa azzil mursalin سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. يوتر ko haala yewtude ɗo kon e ratteɗene ɗo taw tango hino raɓɓiɗi haray mawduu ko faalaɗe yewtude kon ko intifaul mawta bi amali l ahyai nafitorgol yimɓe mayɓe ɓen golle yimɓe wurɓe ɓen ma ɗum nen addu'a'u lil mayiti du'anagol mayɗo honɗum addi e yewtu ɗum hannde ko tawde hannde en heɓi yimɓe harminɓe du'anagol fure tawɗen ko ma holle jama'u wondema wonɓe e du'anade fure ɓen ko honto ɓe tippi ka alqur'ana ɓe tippi e hadiseji nelaɗo meɗen Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wono fiɓorɗen nahnu na'taqidu kama anna al insana yantafi'u bi amali nafsihi ka salatihi wa sawmihi kadhalika yantafi'u bi amali ghayrihi idha kana lahu dawrun fihi kama idha khallafa amalan khayriyatan yastafidu minhu an-nas wono tawi hiɗen jogori hiɗen gomɗini hiɗen fiɓi ka ɓerde meɗen neɗɗo ko o hoorata ko o juulata ko o zakkata fof baraji muɗum o hendoto ko wano noon kañum kadi neɗɗo kala man ko golle ɗe o golluno ka gurdam makko o acciɗen golle moƴƴuɗe ɗum si o waalike o maayi en tant que ɗen golle ɗum hino utilisé nde ɓaawo makko hino gollirede ɗin baraji hewtu e on fure ɗon ka o woni ɗon ka sadakatin jariyatin walla si goɗɗo itti sadaka ilowo wonɗum woni wan sadaka ilowo goɗɗo o jasa woynu ma o yitta jangol ma o maha lekkol ma o waɗa juulirde ɗum noyne ka sadakatin jariyatin sadaka ilowo wonɗo e continue aw ida taraka ilman yuntafa'u bihi ma hara wacci gandal naftortengal foti o jannu woɓɓe taalibaɓe makko ɓe fanninhiɓe jannude fanninhiɓe jannude baraji ɗi ndawaymo ko fure ka so woni o maayi
ma aw rabba wala dan salihan ma si tawi himo neɗɗi ɓiɗɗo moƴƴuɗo foti hara ko ɓiɗɗo makko reedu ma hara ko goɗɗo goo o neɗi waɗa yatima on kañum kadi fannin himo gollude golle kala manko on gollata ɗum taw yen on fure ka waali ton wa nadiruhu albisru alladi yabnahu wano si goɗɗo moƴƴini bon si goɗɗo darni bon en tant que on fonɗon himo woodi jama on rewowo en konɗon kala man on en tant que on fonɗon utilisé de o heɓay baraji makko ɗi kono noon ko honto ɗum ka bismillahi rahmani rahim wal asri inna al insana lafi khusr illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr al amalu thumma al iman neɗɗo o golla golle ɗen e hoore gomɗingol o waɗa golle moƴƴe hoore gomɗingol gol kañum kadi faqad yantafi'u bihi ko nafitonayɗen golle ɗon ɗe woni gollude ɗon ƴetti ɓay ko raɓɓininagol wonde addeni hadis akhraja muslim fi sahihihi muslim o yaltini ka deftere makko anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala nelaɗo o maaki ida mata al insan si neɗɗanke maayi inqata anhu amaluhu illa min talatin si woni ha maayi golle ko gollayno fof ko taƴude tawi muɗum illa min talatatin sona golle tati bette illa min sadakatin jariyatin sadaka ilowo aw ilmun yuntahu bihi ma gandal wona ngandinattorede ɓawo makko aw waladun salihun yadiu lahu ma ɓiɗɗo moƴƴuɗo duwantoɗo mo sawi ko waalimo ma masdar o ko honto ɗum woni ka sahihu muslim deftere joɓere semmoɗero capanɗe jeɗɗe tati babu usuli sawabi sadakati ilal mayiti min kitabi hibati ndaare ɗo on taway ko sahihu muslim wonɓe harmindeɓe ko hooliɓe sahihu muslim وأخرج مسلم إمام مسلم ويأتي فيكري عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لا رماك ومن سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزاره شيء sawi muslim ni wonde man la ko wi wonde man la maaki kala man waddo ka islam hunde moƴƴere o akkinde hunde moƴƴere nde gollira baawo makko sawi o maayi o heɓay baraji golluɗo kañum kadi o witantake baraji makko ɗi si tawi kañum kadi neɗɗo so wacci hunde bonde ka gurdam makko en tant que nden hunde bonde no utilisede ɓaawo makko o heɓay junubi waɗɗo ɗen golle ɗon bo wonno waɗɗo ɗen golle ɗon kañum kadi junubi makko ɗi mujjatake exemple si goɗɗo ɓe yi o waɗi junude ka meɗen ma waɗi école ma goɗɗo waɗa rokkuɗo kañum kadi o daratono kanko ko heɓi rokkuɗo fof koyo hoto o waɗa église ka makko ma waɗa baal honno nayi kulo ka yimɓe yarata ɓere ka yimɓe bonata en tant que on nayi kulo ko hino gollirede o heɓay junubi kala mannade na si million yehi ɗon o heɓay baraji o heɓay junubaji yen yimɓe naatuɓe ɗon ɓe junubi yen yimɓe naatuɓe ɗon ɓe yalla tande on to kadi honno ka sayi muslim jildu jeeɗatago sen moɗino capanɗe jeego e goho fillama wi nabi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki man dasalat maqabira nde ngarde ka haala no yiwdude ɗo ndetti ɗo nelaɗo maki man dasalat maqabira wa qara surata yasin khaffafa allahu taala al adaba an al amwat wa kana lahu bi adadihim hasanat nelaɗo maki si neɗɗo si o rewi ka genale o jangi tun suratu yasin allah uytay lette e ɓen yimɓe mayɓe wonɓe ka genale ɗon wa kana lahu bi adadihim hasanat o heɓay baraji yen goto kala e ɓen surɗaɓe ɗon kono no wiuno tawi goɗɗo jangi alqurana fof si tawi yasin tum uyti lette kabol kono tawi goɗɗo jangi alqurana fof ma rikkesete qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila rumaki du'a'u rajuli li akhihi bi zahri al-ghaybi mustajabun nelaɗo maki si goɗɗo du'anike siɗɗo muɗum e ɓaawo makko on du'a ɗon ko jabotoɗo ala goɗɗo wirnade na adem a fure par ce que ni tawina ko fure no kala wonno inna wonde makko sabu yo yi wonde maariga makko ma ko sabu jawdi makko ma ko sabu goɗɗum makko kono ɗa felliti o mayɗo ɗon ko mayɗo
قال الإمام الصادق إمام جعفر الصادق بماكي إمر الإمام الباقر إمر الإمام زين العابدين إمر حسين إمر علي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بماكي وندما من قدم 40 من المؤمنين ثم دعا استجيب له نبس أبوابي مودين بشبان ليبت بدعاء دعاء مجاب كله كون نسأل قبل موبين به ونودي يبيان كم القرآن بكلام الله وندما إنا نؤمن هذا القرآن الهندي كهون القرآن بابلا دميري ما يبت يقول كآية الله اللهم قال لهم واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والقرآن آية القرآن الله هو اللي كل ذرة الموت ميدين وإني واغفر لهما جناح الذل نوينا نبي تبدنا به وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إنا يلا يطلب ونبنير ولا فنكم تسوى آية وكان كسورة نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات كنت دعاء كنت كالقرآن كنت إنك الله يغفر لمن موقعين بين وكلامنا ترسول أن نسوق الإسلام حركو جود غرفو جود سوتيلا هي واحد ودلو كيسيون نقرأ سؤالا هنا ونجيب عنه ماذا إذا لم يكن للميت نصيب في العمل yewtere ko yobbe ko so tawi neɗɗo haray mo jogiino roon eɗen golle ɗe o golluno est ce que noon si goɗɗo o waɗa golle fus o waɗa golle goɗɗo noon du'anomo o acca o waɗa bom o acca ɓiɗɗo o honno o ala sadaka jariya o ala ilmu min tafaw bihi jonno est ce que on neɗɗo ɗon kañum kadi ino wawe du'anede o heɓa baraji ka wonton fa zahiru min alkitabe wa sunna كفيني كون تبودك القرآن كسنة الله بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه بأمين فضله وواسع جوده سبو يرمي الله يادله كدوك مكوري وهيوتنا براجي مايندو كلام يكتلو سأودي غوتوم أنيل دي فوري فوتي هارفوري إلى أنت ما عندهم فوتي فوري غولو غوتوم ما ولا غوتوم كهيوتي آية القرآن ولو أدي إكزامبل تاعو مثل الحج للميت نيابة عنه ويدل على الكتاب والسنة. نبي إكزامبل قطب بامنو أوانو أمايا. توا قطب قوي توا هبا تاعس. يا حجنا يا مايدو بسير لك الإسلام كاسلا. فوقنا نجيبه. هيجانقول مايدو نتجي مذاهبهم فوقنا نتبينون. كل نزي قطب هيجانا قطب. أواه تجي هيجانو يمو أواه تجي بكان كويه كالكال. براجي موانا حاج وما براجي حاجي. قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد بعد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون الأرض ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتقوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم أنك إنهم الذين يحملون الأرض ملائكة كبر بحسب الله ومن حوله يوم بتقوى أرسهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون بإنسانهم للذين آمنوا بهم فإن ربنا يوم من وسعت كل شيء رحمة يرمين ما لياجد بيجي فوقهم وإلما غندل فاغفر يا من للذين تابوا توبوا واتبعوا سبيلك بالإسلام والإيمان وبهم دنك عذاب الجحيم الجديد وملائكة كبر وليتوانا yimbe be do na malaika ke godum sa ko na ko be malaika ke godum malaika ke godum ranale aya go qala ta'ala takadu samawati tafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala inna allaha ghafurur rahim man takadu samawati tafattarna unaketa kama mwani ile wao biseko to min fawqihinna do takum wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wanda yep ko joma wa yastaghfiruna bi sinanu liman fil ardi be wobbe kale liman murbe de magi liman fil ardi ala inna allaha ghafurur rahim kasura sura aya yo du'a al mu'minina lisabiqina ila iman in ka aya mo wonde ni jangure solo kala dire ko dorte qala ta'ala wal ladina bin jaa